Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Channel simple latest to channel simple viewers, family, abantu abathanda amakhosazi babomseleko, izindaba ezimnandi season 9 uyeza ngoJanuary. Angikho sure ngosuku kodwa uJanuary. Silapha ke addresseni into encane quick fast esheshayo ukuthi kulaba sadidekile we guys, abantu abafika la kuMzansi Magic Moja Love mapha amanye ama-channels, TV channels bethi mina nomndeni wami sinento yokuthi sizoxoxa indaba yethu sizokhombisa ukuthi umndeni wethu ukanjani. Bona kuqala bazikhethile bona bathi abantu laba ba-interesting, okusho ukuthi ukuza kwabo ku-TV show bayitshelile vele, bayazitshela ukuthi banento abazoyibeka phambi kwe-TV kukhulunywe ngayo lento abayiyo i-TV iyayidinga. Sengibala-ke kulokhu ukudideka ukuba khona ngumndeni lo waseMzombe, noma ngabe i-vision kwakwekababa umbono kwako wababa ukuthi nje lo mndeni onje lo mndeni ufisa ukuthi ubukwe laphaya ku-TV, kungagcini kube ukuthi okwenzeka ekhaya okwabo. Kunengxenye abantu laba abazibonile, bazikhethela, bacabanga, baqeda ukuthi impilo yabo bazoyishare nathi. So iyeke nje leyo ukuthi izindaba zabantu ezabantu ngoba abantu esibabukayo yibo abathandayo ukuthi sazi ngabo, yibo futhi ababona ukuthi kunento okufanele siyifunde ngokubuka bona esizoyithanda kubona. Ifana nombhalo wencwadi. Umuntu ozobhala ngempilo yakhe usuke esebonile ukuthi udlule kuma-challenges amangakanani empilweni uwine kangakanani empilweni. Lokhu ufuna ukwenza as a motivation for omunye, noma akwenze kube ama-lessons nomunye azofunda kubona, because edlula kulezi zintweni ey'bala kuba izinto ezinde azi-experience yena, uba nento yokuthi khona omunye odlula kwisimo esifanayo. Ngaleyo ndlela-ke ubhala incwadi ukuze ifundwe yithi. So ngicela sinikeze i-break ngoba bakaMseleko sazokhuluma ngabo, and ubaba uMseleko wakhetha waxoxa namakhosikazi akhe, bavumelana baku-TV ukuthi-ke sixoxe ngabo, sibabuke futhi. Number 2, usebazile ukuthi impilo yabo i-interesting, indlela abaphila ngayo ile ndlela leyo ezokwenza ukuthi sihalele ukubabuka, njengoba nje manje kuza enye i-TV show kodwa khona abanye ababuza ukuthi kanti kaMseleko sebekhohliwe ukuthi kaMseleko babuya ngonyaka ozayo okuJanuary. Number 2, mase bekhona kunamathuba-ke asebewaqalazile, yabo. Ngokuvela ku-TV show akufanele kuvele ukuthi sekuvele uThando Nesithembu kuphinde futhi kube yinto esamfihlo ivele ku-TV, ngoba kunamathuba. Ngoba ukuvela lapha ku-TV uzovela utrende, uthandeke, kube nezinto ey'hlukahlukene. Ngesikhathi kunezinto ey'hlukahlukene ezingenzala, i-platform-ke osunayo uyenze njani. Siyangena-ke futhi nalapho ngoba ngisi sobe sikhona sisho ukuthi hayibo kaMseleko usebenzani, kaMseleko usebenza ukuthi asimemezeli lokho abakhuluma ku-TV kuphela, asibabaze igaxa kuphela, siphinde futhi sibabazeke ngokubajabulisa uma futhi ngokujabulela ukujabula kanye nabo uma sebethola ezinye izinto. Bengicela lo ongayithandi indaba zaMseleko avele nje yena ayihlehlise nama-reviews, because uwe uzokinyeka wena, sena sazoqhubeka sikhulume ngabantu abatheni eyabo impilo i-interesting, eyabo ezabo izigaxa abafuna ukuyigcina emakhoneni aseMzumbe, bafuna ukuziletha kithi nathi mase sibuka sibabazi. Okunye siya-relate, okunye asirelate. Ngale video ngizokutshela ukuthi eMzumbe bayaza ngo-season 9 kodwa kwamanje sisangakhuluma ngo-season 1 no-2 no-3 no-4 no-5 no-6 no-7 ngoba onke lama-season yibo belokhu besitshela ukuthi cha, sifuna nazi ukuthi sesenze ukuthi, nifuna nazi ukuthi sesiyaqambana, sesixolelene, siye emcimbini ukuthi nokuthi, yabo. Ukuhlukahluka kwempilo yabo as umndeni wesithembu, bona as individuals, lokho sisazokhuluma ngazo. Nakho-ke sebefaka ney'ngane ngoba ngithi phela bekhona beqalaza amathuba. Lamathuba-ke asebaholela ekutheni njengoba thina sesibadala, iy'ngane nazo yikhula azizame okwabo eceleni, kunemali phakathi
Naloku ukukhuluma kwethu ukuthi wena usuke ukubone ngeso lakho lokuba bias ulobe uthi nikhuluma ngomsele kuba ku season 9 next year okuhambisana nani nathi siphakathi kulento kaMseleku. Kuyoba yibo ke masebefika futhi ngase ngaqala uMseleku ilanga siyolalela ngalo mhlawumbe uMseleku ethi yekani ukukhuluma ngathi. Yazi mina ngifuna kusho abe nemayikhe eyibambayo ukuze sikwazi ukubuza imibuzo kuye uMseleku. Wena omunye othanda indaba ujike uhafu uyindaba uyayithanda kodwa uyajika. Njengoba ngisisilindele uthando nesithembu khona uthi mina ngilindele ngoba ngiyithanda izindaba zabantu kodwa usho kuyivideo la ngikhuluma ngayo ngothando nesithembu. Hayibo. Guys ngathanda udlala ngathi bengikhuza ke kulabo because lento iyamdida bona badidekile yikho bekhuza nje ezinye ingxenye ezinye beyiyeka. Kunenye ishow ezayo ithini the Xabas guys angisazi kodwa oXaba nabo sobalalela yabo qalwa nje sifuna ukuzwa ngapha ukuthi bathini ngoba bekhona bayibonile ukuthi impilo yabo interesting bafuna siyibuke sikhulume ngapha. Mama singakhulumi ngayo leyo favor leyo siyakwazi ukuyenza nathi ilula lento. AbakaMseleku ke akakabi khona ukunalokho balokho bethi nje siyabonga ukuthi sesibiziwe endaweni ethile kodwa ebenje ngani babongelana ngokuthi nathi sikhona. Le viewership le abakwazi ukuzipha yona. Lokhu ukukhuluma lokhu angeke bona bebuka i-TV show yabo bephinde beyireviewe bona i-TV show yabo impilo yabo enye iphathi yempilo yabo. I-review idinga abani mina nobani isidinga sina sonke yabo. Ngale obhala incwadi yena ke sesithi njengoba umbhali incwadi ibhalwe nguwe kunama chapters esingawa understand sesimbuza ukuthi akacacise. I-TV show ke sibuka u30 minutes soxoxa ngawo indaba zabo abathe zona zi-right for i-TV. So please siyacela nangale futhi kwizingane zesithembu sesinakho ukuthi imaphi amaphathi kufanele siwadlule masikhuluma nge-TV show because siya-understand sabantu nathi right kodwa kuthando nesithembu hlehlelani emuva maningafuni because ukukhuluma ngabaMseleku ngizokwenza. Okay ke thank you bye. KunoXaba bayeza engase futhi baza nedrama oXaba. So ubaba ngazi unezingane ezingaki eziningi zempela masizwe izingane eziningi lezo kuno mama ngathi usemthatha unkosikazi usemthatha ngathi mncane kunalezi manje already sesiyazi ukuthi drama sakhuluma sathethiswa. Mina ke guys anginankinga into engishela la ileyo ukuthi phela into engiyibona ku-TV show ngixoxa ngayo abakaMseleku ke bayeza ngo-season 9. Ngizogcizelela ukuthi ku-season 9 nje asakami ukukhuluma ngabo masibabuya ku-TV show ngoba noShowmax usuwasenzela umusa. uShowmax uthatha into yangale uyilethe ngapha kubo ukuthi ke nini enisalile wozani ngapha sisazoya ke siyo catch up ku-Showmax sibuye sixoxe uyothi ufika ku-season 9 sobe sesiyibalile izinto kufanele siyibale. Okay ke ngiyabonga kakhulu ngesupport ngiyabonga bye.